Pozdrav Raja, pozdrav svima što vas ima, evo Komarca opet sa vama, idemo na posao, pa da se malo javim, evo na brzinu, da vidim gdje ste, šta ste, kako ste. Nadam se da ste svi dobro, kao i ja, hvala Bogu. Šta da vam kažem, eto bilo je malo putovanja, nadam se da ste gledali, uživali tim mini logom Kalifornije, istorijskih momenata što se tiče utakmice, reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nažalost, eto, Balkanci naši su ispali, ali nema veze, kapa do poda. Ispisali smo neke rekorde istorijske, tako da nemamo za čim da žalimo, glavu gore, idemo jako hrabro, zmajevi, vatreni, svaka vam čast na plasmanu. A što se tiče mene, ništa posebno, eto, kuća, posao, evo, kao što vidite, upalio sam limuzinu, idemo jednu kratku turu da odbacimo, da odradimo, pa ostanite uz video i kreće radna avantura. Pozdrav! Evo, prazan, još nisam natovario, kaže čeka, imamo kamiona, nemamo radnika, samo dvojica utovaraju, tako da ništa, šta da vam kažem, tu sam, čekam, pa ćemo biti dok će čekati. Obično dispečer kaže požuri, utovar ti je tad, moraš stići, ti požuriš, stigneš i na kraju ti kaže sjedi, čekaj. Ali eto, sve je tu, to je sve dio posla, dio, što bi rekli, šperluka, dio trackinga. Ništa, idemo družiti se na krevet, zvalce, dok nas ne pozovu. Uzeli su broj i kažu da će zvati. Ali evo, još jedan stiže, nadam se da je poslije mene, da me neće zajebati, pa da moram čekati još. I evi ga. A šta je tu? Idemo dalje za iste pare. I evo ga Raja, dobili smo papire, dobili smo vrata 15, to je vamo dole. Idemo da palimo limuzinu i da se uparkiramo, natovarimo ovaj hazmat i da pičimo. Udri Mehaga i babo je tako. I pičiću i na more stičiću. Idemo, moramo polako, sad nam se ne upali ovaj logbook, to jest ovaj zajebant što mi broji sate. Tako da pičimo laganini. Viš, on je meni mogao dati ova vrata i prije, dole nema nikoga, ali to ti to tipikal američko, njihovo to pravi se jer su oni važni. Ne možeš ti kad ti još nekad oni. A evo, ova dvojica i dalje čekaju tu. Onaj što je došao, kao što sam rekao, ušao je prije mene, dobio je vrata. Vamo dole nikog nije bilo, mogao me dole staviti na vrata i mogao sam već da pičim svojim putem. Ali eto, ne može, nego oni hoće da budu važni, da oni se smatraju kao da su oni važni. Jednim dijelom jesu, evi ga, ne mereš bez njih, dok te oni ne tovare, dok oni ne kažu you free to go, ne možeš. A evo, izgubio sam sat vremena čekajući ovdje, što me je moglo natovarati i mogao sam da pičim. Tako vam je to Raja ovdje, ne znam sad u Evropi kako vi šoferi tamo, ali ovdje je veoma postalo zajebano. Prije nisi morao čekati appointmenta, to jeste
kaže appointment. Raspored, stavi na raspored. Tu su ta vrata, ali ja moram napraviti krug. Otići, zaobići sve pa onda. I evo, pokažem kako sam se parkirao, tako da moram skinuti ovu zračnu liniju jer on će doći to zaključati. Boji se da neće kud otići i moramo staviti ovaj za gume jer oni to žele. Moramo pasti proceduru, poštovati. Sad dok ja njih čekam, ja ću da ubacim ove hazmate ovdje, plakarte. Da vam jedno pokažem za ove šofere, vjerovatno u Evropi, a i ovi koji me prate u Americi. Kupite sebi, kupite originalne ovakve ove plastične stakliće, stavite i onda iza njih stavite ovako ovaj plakart da vam vjetar ne iščupa. Možete kupiti, ima već isječeni komadi originalni, a možete i u prodavnicama otići kao što je Menards, Home Depot, Harbor Freight, kupite sebi jednu veliku tablu i na sami sebi sječete. A ja sam kupio ove originalne, mada sam i od te kupovao prije i sjekao. I onda sam vidio da imaju i originalne. Možete kupiti i postaviti. Tako da sam počeo da uzmete ove. Ajde. Ubaci ga, malo me zajebavalo. Ali eto. Ali evo, kao što vidite, vi dobijete ove, možete da je ogulite, da zalijepite. Ali ja ne volim da lijepim jer onda vidite ostane ovako komad, ne možete oguliti i ostane onda odlijepila, muzge, prljavo i to mi se nekako ne sviđa i onda više volim ovako. Iz razloga zašto malo teže ide, zato što je voda učišla, ide su jake kiše, evo i ovaj me zajebala, ali evo uspjet ćemo, napravit ćemo, tako. Imam još jedna ostala, to je tamo na vrata, ide, mora biti na sve 4 strane prikolce, na vratima, sa strana i sa čela. A ako vam spane ova jedna i policajac vas zaustavi, to vam je, što kažemo ovdje, violation, kazna. Znači morate obavezno imati sve 4 i po želji ako možete da imate jednu ekstra. Mada ja imam toga dosta ovdje u ovome bunkeru, puna kutija, ali eto, ništa, sad mi je samo tu procedura da čekamo da Lola izađe, da zaključa prikolicu, da ne bi pobjegli, da ne moramo maketi i da čekamo da nas utovare. Tako da i vi ostanite uz video, vama će to biti ovako, a meni će potrajati, tako da ništa, hvala na gledanju, bacite jedan like, subscribe i idemo dalje. Samo na brzinu da vam pokažem kako oni to zaključaju. To je zaključano, sad ne možeš staviti to, kao što vidite,
Trikovca se ljulja, bijega, tovara i sad ćemo moći laganije krenuti. Evo idemo, natovarili su nas, idemo staviti ovaj 4. plakard i da vidimo šta smo natovarili. On će da stavi sila. I appreciate it, buddy. Eto, ja sam stavio plakard, on je stavio seal. I sad možemo da se šutnemo nogom u guzicu i da krenemo. Imamo neki 2 sata vožnje, 2 nazad, 4 sata ukupno, tako da nije problem. Izašli smo na autoput, ovako ti je 90% u Americi, da ne kažem 100% livade, nema se šta baš ni da se vidi dok ne uđete u gradove, u sela. Ali da počnem, evo malo da objasnim, imam dosta privatnih poruka, imam dosta poruka na Instagramu, da malo ispričam, objasnim kako je bilo na svjetskom prvenstvu, na lokacijama gdje sam ja bio. Bio sam na 3 utakmice naše reprezentacije Bosne i Hercegovine, Zmajeva, to jeste bio sam na prijateljskoj utakmici Bosna-Panama u St. Louisu i onda poslije toga išao sam grupna faza protiv Švicarske i onda nakon toga išao sam u knockout fazu protiv Sjedinjenih Američkih Država, USA. Što se tiče St. Louisa, to je prelijepo, znači tu ne možemo opisati, to ti je jedan mali grad, bosansko-hercegovački grad, atmosfera je bila top, navijanje i druženje, prelijepo, znači baš ono, ajmo da kažemo, mala Bosna. Onda idemo vamo, što se tiče Kalifornije, mnogi zanima kako u Kaliforniji, kako je bilo, da malo ispričam, da malo objasnim. Pa evo, otprilike, da moje neko mišljenje, moje neko iskustvo. Naravno, svi imamo različita mišljenja, svi imamo različita iskustva. Meni je bilo prelijepo, znači, u Los Angeles sam išao više puta, nije mi ovo prvi put u Los Angeles. San Francisco Bay Area, to mi je prvi put da idem.
Los Angeles mi se sviđa iz više razloga, klima, sve to, pošto navijam za Los Angeles Lakers-e, za Luku Dončića, za legendu, po mom mišljenju legenda košarke, the GOAT, one and only Black Mamba, Kobe Bryant. Rest in peace, brother. Što se tiče drugih stvari, Los Angeles kao Los Angeles, prelijep grad, ne sviđa mi se njihova gužva i non stop više provedeš vremena u autu i na cesti nek što imaš vremena da vidiš, što se kaže, grad i nešto drugo. Ali sve u svemu bilo su lijepa iskustva, šetnje downtownu, Walk of Fame, Beverly Hills opet to je jedna, možemo reći jedan, možemo ga nazvati sam svoj grad, jer oni imaju sam svoje zakone, sam svoju policiju, sve svoje imaju, znači to oni su baš na nekom drugom nivou, znači to su samo tu celebrities i bogataši, ali je prelijepo. I kao što sam naglasio, nije mi prvi put da idem u Los Angeles i da obilazim ta mjesta. Volim otići u Los Angeles, jednostavno sviđam se taj grad. Što se tiče San Francisca, isto je lijep grad, klima nešto isto poput Balkana, isto nema sparine, toplo je. Na mjestima, ako si više vamo ideš gdje sam ja bio sa hotelom, gdje sam ja bio, ovaj dio grada je pohladno je. Tu je malo već moraš se obući. Možda ste i vidjeli u mojim videima, pogotovo kad sam išao na onaj Golden Gate Bridge ili onaj most. To je baš znači prelazite preko okeana, preko oceana. Tu je baš hladno i vjetar ali eto, išao sam i to da vidim i to je nešto, neko novo iskustvo. Lijepo je, ujedno htio sam i da snimim, da zabilježim, da podijelim s vama koliko toliko da vidite prilike kako se to dešavalo. Što se tiče svjetskog prvenstva, top, znači to iskustvo, taj doživljaj, biti dio historije je nešto wow. I drago mi je što sam otišao, što sam bio, iako mnogi kažu joj, budala si što si išao i vidiš koliko je skupo, sve to je jednom u životu, što bi rekli. Boga pita ću sutra biti živ da odem na neko drugo takmičenje, tako historijsko. Tako da ne žalim ni jedne marke, ni jednog dolara, ni jednog centa. Želja bi bila. Hvala moje porodici, mojoj djeci, ženi koji su bili dio te moje želje i ispunili mi tu želju. I naravno svi koji su još doprinijeli tome mom odlasku i lijepa atmosfera bila. Što se tiče svjetskog prvenstva i tih utakmica i tih doživljaja, kao što vidite sami, te korupcije i te političke te zapletnosti je katastrofa. Cijene su znači wow, znači ne mogu da vjerujem da je opet naroda toliko bilo i da su ljudi dolazili, da su ljudi kupovali koliko je skupo. Znači baš je sad pričam svjetsko prvenstvo. Mala Kalifornija, Teksas, ove malo gdje imate malo ljepši grad, gdje imaš nešto gdje turisti dolaze, to je naravno, to je uvijek bilo skupo, čak i tamo i kod nas. Ali ovo je baš preskupo, svjetsko prvenstvo su napravili baš preskupo, ne mogu da vjerujem. Što mi je jedan kolega rekao, napravili su voliko skupo i opet dolazi sirotinja da gleda, ne dolaze i oni bogataši. Tako da, malo mi je to iritiralo što su toliko napravili te cijene uvali, jer išao sam prije u Los Angeles, u Kaliforniju, kad nisu bila nikakve dešavanja, nije se ništa dešavalo, osim košarke i tako to, nije bilo voliko skupo. Evo, otprilike da vam kažem, kupio sam flašu piva i flašu vode, $30, to ti ne puni 60 maraka. Znači, ali Amerikanci su poznati po tome, njihove reklame, njihove
džepove to napumpaju, to da lape pare, ludilo. Ali eto, mislim, neću da mislim da bi neko počeo shvatio, nije da kukam ili da mi je krivo nešto novo, nego samo kažem da su napravili cijene preskupo i ove korupcije što rade i namještaljke, jel crveni karton, nije crveni karton, jel go, nije go, jel offside, nije offside. Mnoge države su u ovom svjetskom prvenstvu bile pokradene i bile su oštećene, mnogi prolaze samo što imaju tamo nekoga i štela i ideš. Žao mi, nažalost, što mi kao naš Zmajevi nisu prošli, koji smo bili, nisu Amerikanci nešto, evo, Belgija je pokazala da nisu oni za evropskog fudbala. Isto tako žao mi je za Hrvatsku, za Vatrine, Portugala, čisto pokradeno, to je moje mišljenje, ne bih želio da nekog vređam, ali nešto, i da ne pričamo dalje, vjerovatno svi gledate ta svjetska prvenstva, gledate te utakmice, znači dosta ima korupcije, dosta ima krađe, ali eto, hajde, proći i to i garantujem neće zadugo dobiti da oni budu host i da oni održavaju svjetsko prvenstvo. Što se tiče tih svih atmosfera, tih putovanja, toga, to je jedan doživljaj prelijep. Savjetujem sviju ili dajem preporuku, ako ste u mogućnosti da odete, da dođete u Kaliforniju, da vidite, prelijepo je. Opet kažem, skupo jeste, ali normalno ne idemo svaki dan tome, znači to je baš želja, eto da ima želju. Lijepo je bilo, nadam se da ste to imali priliku da vidite malo moje te videe, otprilike malo sam ubacio tih isječaka, ubacio toga da eto da podijelim s vama, imao sam želju da podijelim s vama, da je otprilike da vidite kako to izgleda. Neke lokacije nisu kao što nam predstavljaju na televiziji, ne izgleda to tako baš, ali kao što i sami znate, sve je to šminka, šminkanti vamo sve napravi samo da ti dođeš da potrošiš. Ja sam, što se tiče mene, presretan što sam bio, opet zahvaljujem se našim Balkancima, Zmajevima, Vatranima što su nam dali tu priliku da budemo dio istorije, pa čak i da ih gledamo na malim ekranima, da se radujemo, slavimo, jer to je baš za nas Balkance velik uspjeh i velika radost. I kao što vidite, nama Balkancima ili Bosancima, Hercegovicima ne treba puno za radost. Samo trebamo biti svi za jednog i jedan za sve. Tako da ništa drugo se ne dešava kod mene, eto prošle su ti malo putovanja, malo šetnje. Mnogi me pitaju kad ću u Bosnu, hoću dolaziti u Bosnu. Pa nažalost ove godine neću u Bosnu jer želja me bila da idem na ta svjetska prvenstva. Eto, uspio sam koliko toliko da ispišem i ja istoriju, da budem dio historije, tako da ove godine neću u Bosnu dolaziti. Narodne, da ne kažemo 100%, ako Bog da, doću, ako ne, neću. Mada ima druge opcije, radim na tome, ako Bog da, sve u Božjim rukama, da se vratim. Radimo na tome pa ćemo da vidimo. Mislim, što se mene tiče, spreman sam sutra, ali znate i sami kada imate djecu, imate obaveze, imate jedan dio života ste ovdje proveli, znači ima tu puno nekih kockica, puno nekih stvari treba da se uklope da bi se tvoja stvarnost ili moja ostvarila. Ali tu smo da radimo, gradimo i da sanjamo naše snove, pa ako Bog da, jednog dana da i napravimo i taj korak, povratak u domovinu. Opet, želio bih svima vama da se zahvalim na podršci,
novi koji dolaze i koji su došli, koji, kao što sam na početku rekao, opet ponavljam, hobi mi je YouTube, nisam ko mnogi youtuberi da plaćam račune od YouTube-a, da živim od YouTube-a, da moram izbacivati videa svake sedmice po 2-3 da bi dobio tu neku gledanost, da bi dobio tu neku zaradu. Ja ne, ja snimam za sebe. Danas, sutra, jednog dana kad me ne bude, da moji video i dalje i da moji prijatelji, moja raja, moji ljudi s kojima sam bio dobar, da imaju šta da gledaju, da se prisjete na mene, tako naravno i moja žena, djeca, moja familija, sva, da imaju da jednostavno za sebe to snimam i želim novo poznavanje širom svijeta, dobrih ljudi, da se družim, da pravimo to zajedništvo, to bratstvo, jedinstvo, da gradimo. I naravno, ako mogu kome da pomognem, tu sam. Ako ko može da mi pomogne u nekim stvarima, zahvalan sam na lijepim riječima, kamala na nekim drugim stvarima. Znači, ako ti ne mogu pomoći, neću ti odmoći. A ako ne mogu ja lično pomognem, naći nekog ko ti može pomoći, jer to sam ja. Za mene su svi ljudi dobre volje, dobre duše, dobrog srca, dobrodošli, što se kaže, u moje društvo. Tako da nemojte se ljutiti ako ne obnavljivam puno videa i ne snimam puno, jer za mene je glupo da ja sad sjedim u kući, da naglavam, da pričam, da bi samo izbacio video, da bi ja zaradio nešto, da bi ja nešto dobio od tog videa. Mnogi koji snimaju, koji su youtuberi, koji su već dugo godina na YouTubeu, oni su došli u tu fazu gdje imaju neki zaradu i oni sad žive od toga. Ja ne, to mi nije glavni posao mi je držanje volana i pravac. Ali, ako bi nekad danas, sutra u nekoj budućnosti, u nekom drugom životu došao do te faze da bi ja mogao nešto da, što bi rekli, da zaradim ili da radim za YouTube, što da ne, mislim, nije ništa isključivo i nije ništa, ne bježim iz izazova, ne bježim od toga, ali trenutno sad mi je više samo hobi i cilj mi je samo da snimam za sebe i naravno za moju publiku, moje društvo, moje prijatelje i sve ljude dobre volje. Kao što vidite, nema ništa dalje, sad samo put, moram napraviti par poziva, pa se vidimo u sljedećem. Ostanite tu gdje jeste, vama će to biti ovako, a meni će potrebiti. I ištaljali smo raja, nažalost nisam snimao to, brzo ovi ovdje stovaraju, svaka im čast, ovi se bune na njih, ali ja sam zadovoljan. Doduše znamo se godinama, tako da malo ima i ta poznanstvo, znači i prijateljstvo. Skinuo sam ovdje, idemo da vidimo, sam vam poskidao sve gdje sam, znači ne vozimo više ništa opasno, treba da poskidamo ove plakate, to je to, sad pićim kući. I evo raja, istovario sam i krećemo nazad kući. Kao što sam na početku rekao, neki 2 sata sam od kuće daleko. Otvori se sezame, tako je, hvala lepa. To je to za danas. Trenutno je sad evo podne. Tako da pičimo kući. Ja bih želio da vam se zahvalim na gledanju. Nadam se što uživali u ovom mini videu. I uživali u vožnji kao ja. S ovim bih htio da odjavim ovaj video. Hvala na gledanju. Uživajte, volite se, dozvolite da vas vole. Gradimo zajedno
bolje sutra. Aj pozdrav!